L-għodwa tajba, jew pjuttost kważi wara l-ofsinar it-tajjeb għax issa l-ħin huwa l-ofsinar. Merħba bikom illum it-19 ta' Mejju il-ġimgħa għal din il-Polza tal-Għażla għad Dħul fit-tieni sena kindergarten għal Bniet. Nirringrazzjawkom tal-li tingħaqdu magħna sabiex issegwu din il-Polza fejn intellaw l-ismijiet ta' tfal li ħajjeħdu sem f'din il-Polza u permezz ta' din il-Polza mbagħad tkunu tistgħu tagħmlu l-għażla tagħkom. Skont ir-riżultat ta' din il-Polza intom tagħmlu l-għażla tagħkom. Din il-laqgħa tagħna magħkom permezz tal-internet qed tiġi trasmessa mill-istudios ta' Wi Media u tinqasam fi 3 momenti. L-ewwel moment nitolbu ftit flimkien u mbagħad nispjegaw daqsxejn min se jieħu sehem f'din il-Polza wara nibdew intellaw il-polots. U fl-aħħar tal-laqgħa ninfurmawkom il-pass li jmiss sewwa xi se nagħmlu meta intom se tagħmlu l-għażla tagħkom. Ovvjament diġà hemm deskritt dan ukoll fir-regolamenti għad Dħul tal-Iskejjel tal-Knisja. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Nhar il-ħadd li ġejja il-festa tal-Absi fil-passat kienet tiġi nhar ta' Ħamis 40 jum eżatt wara il-festa tal-Għid. U f'din il-festa aħna niftakru fil-tluħ fis-sema tal-Mulej Ġesu. F'dik l-okkażjoni il-Mulej Ġesu mhux biss tela s-sema imma wkoll ħalla lill-apostli floku tom missjoni, tom biċċa xogħol sabiex huma jkomplu x-xogħol tiegħu, jkomplu ixandru lin-nies li mħabba Alla għalina l-bnedmin. Dina biċċa xogħol l-apostli komplew jagħmlu u komplet ukoll matul iż-żminijiet. Jalla l-iskejjel tagħna wkoll jagħtu s-sem tagħhom ukoll f'dina l-missjoni tal-Mulej fejn inħabbru l-mħabba Alla għalina l-bnedmin. U jalla t-tfal tagħkom mhux biss jirċevuha imma wkoll ikunu protagonista u anke huma jwasslu l-aħbar fl-iskejjel fejn jibdew jattendu. Nixtieq li nitolbu ftit lil Sitna Marija li kienet ukoll mal-apostli anke f'dan iż-żmien li l-Mulej derilhom u anke f'dan l-okkażjonijiet u anke meta niżel l-Ispiritu Santu huma fuq l-apostli, nitolbuha biex hekk kif akkumpanjat lill-apostli u ħadet ħsieb il-bina Ġesu tieħu ħsiebna l-kol, speċjalment il daw it-tfal tagħkom, l-eżiż tagħkom li għadhom tant xkejknin, lilkom il-ġenituri u lill-edukaturi li se jkollhom dawn it-tfal. Nitolbu flimkien lil Sitna Marija. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlab għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sitna Marija itlab għalina fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu amen. Ngħidilkom kelma ta' min se jieħu sehem fil-Polza u kif wasalna għal dina il-Polza u għal din il-lista. Diġà aħna għamilna Polza oħra, l-Polza ta' parteċipazzjoni u dikinhar tajna r-rendikont li konna diġà tajna f'Jannar tajjeb, aħna f'Jannar qabel ma ħafna minnkom applikaw konna ħriġna l-istatistika, in-numri ta' kemm applikaw bil-kriterji tal-aħwa tal-impjegati, eċċetera tajjeb. U ovvjament dawn in-nies ġew ħadu post skont il-kriterju tagħhom, jiġifieri tfal tal-impjegati ġew reġistrati fl-iskola fejn jaħdmu l-ġenituri tagħhom, l-aħwa marru ġew reġistrati fl-iskejjel ta' ħuthom, eċċetera, eċċetera. U fil-parti ta' fuq ta' dina tabella li qed narawhom ftit malajr, bil-kriterju tal-impjegati kellna 23 applikazzjoni, bil-kriterju tal-aħwa kellna 77, bil-kriterju ta' skola tal-impjegati fi skola oħra u kol tal-aħwa kellna wieħed u kol tifla oħra li ġiet irreġistrata għax oħta jew huwa daħal fi skola tal-Knisja u hi daħlet għax japplikaw it-tnejn fl-istess skola bil-kriterju tal-aħwa li meta japplikaw fl-istess sena nirreferu għalih bħala l-kriterju ta' 3.1 u kellna wieħed minn dawn it-tfal. Dawn il-postijiet, dawn l-applikazzjonijiet dawn it-tfal kollox kienu 102, sewa 102. Postijiet vakanti kif iddikjarajna fir-regolamenti kellna 321 post. Meta naqsu daw il-102 postijiet jibqa' 219 il-post sewa. 219 il-post għalhekk illum permezz ta' din il-Polza aħna sa naraw min se jagħżel
minn fost dawn il-219 il-persuna li sa jitilgħu fil-Polza. Anzi mhumiex 219, anzi biex inkun iktar preċiż, sa jkunu 216. U ħanispjega għaliex. Il-parteċipanti f'din il-Polza huma l-impjegat ta' skola l-impjegat fi skola oħra, sewwa, għandna tifla waħda. Għandna 18 ukoll oħra li huma tfal ta' impjegati fi skola oħra, u mbagħad għandna 197 li ħadu sem fil-Polza ta' parteċipazzjoni ġew fuq quddiem u ħajjeħdu sem f'din il-Polza. Din il-Polza tiddetermina min se jagħżel l-ewwel, it-tieni, it-tielet, eċċetera. Sewwa dawn iġibu b'kollox 216 u mhux 219. Għaliex hemm din id-diskrepanza bejn id-9 u 6 għaliex għandna xi tfal bil-kriterju ta' tfal li qed japplikaw fl-istess sena u għalhekk irridu nirriservawlhom post ukoll. Tajjeb. Issa wara li dina l-ispjega nistgħu nibdew indawru l-urna ħalli niraw it-tfal kif sa jitilgħu. Tajjeb, ħalli nibdew intellaw l-ismijiet u nkunu nafu mbagħad is-sekwenza ta' kif sa tagħżlu meta ħassir l-għażla. L-għażla tal-iskola sa nagħmluha it-33 ta' Mejju, tajjeb it-33 ta' Mejju nibdew fl-9:09 ta' filgħodu. Dina tkun online ukoll. U bi preparazzjoni għal dina l-għażla li jintom se tagħmlu fit-30 ta' Mejju skont ir-riżultat tal-Polza tal-lum, ħanamlu laqgħa ta' preparazzjoni it-29 ta' Mejju, tajjeb, mhux nhar it-tnejn li ġej, it-tnejn ta' wara, it-tnejn 29 ta' Mejju fl-4 ta' wara l-ofsinhar nagħmlu laqgħa magħkom il-ġenituri fejn tiltaqgħu kemm mal-kapijiet tal-Iskejjel u anke magħna fejn nispjegalkom kif sa timxu, kif sa tagħmlu l-għażla l-għada filgħodu. Qed nara li l-urna bdiet iddur dalwaqt jibdew joħorġu l-ismijiet. Issa intellaw dawn il-polots infakkar li r-riżultat ta' din il-polza ikun ippubblikat fuq il-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja fil-website tal-Knisja, knisja.mt. L-ewwel tifla li għandna f'din il-lista hija dik li għandha n-numru M4370 Nina da Silva Simoes Rosa. M4370 Nina da Silva Simoes Rosa. M3519 Emma Vella. M3519 Emma Vella. M3232 Giulia Mikallef. M3232 Giulia Mikallef. M3437 Quinn Caruana. M3437 Quinn Caruana. M1863 Martina Gauci. M1863 Martina Gauci. M3347 Nina Fassanelli. M3347 Nina Fassanelli. M5185 Valentina Bonnici. M5842 Emma Sant. M5842 Emma Sant. M5762 Krista Muscat. M5762 Krista Muscat. M5719 Raquel Xiberras. M5719 Raquel Xiberras. M3141 Eli Zammit Stanmore. M3141 Eli Zammit Stanmore. M5891 Pauline Muscat. M5891 Pauline Muscat. Dawk kienu l-ewwel 12 il-polza, issa nerġgħu nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Numru 1 M4370 Nina da Silva Jimenez Rosa. Numru 2 M3519 Emma Vella. 3 M3232 Giulia Mikallef. 4 M3437 Quinn Caruana. 5 M1863 Martina Gauci. 6 M3347 Nina Fasanelli. 7 M5185 Valentina Bonnici. 8 M5842 Emma Sant. 9 M5762 Krista Muscat.
10 M5719 Rakel Xiberras, 11 M3141 Eliza Mead Stenmore, 12 M5891 Pauline Muscat. Komplu bitluħ tal-Polza dik li issa għandna n-numru M4776 Asia Bonaci. M4776 Asia Bonaci għandha ħuat japplika fl-ewwel sena sekondarja. M4105 Giulia Grima, M4105 Giulia Grima. M3710 Lea K. Catania, M3710 Lea K. Catania. M5577 Alena Mitzi, M5577 Alena Mitzi. M5345 Nina Magro, M5345 Nina Magro. M4587 Cheryl Kalleja, M4587 Cheryl Kalleja. M5772 Nora Sorrentino, M5772 Nora Sorrentino. M5826 Aurora Zammit, M5826 Aurora Zammit. M5031 Sofia Mikallef, M5031 Sofia Mikallef. M4324 Krista Grima, M4324 Krista Grima. M3854 Emma Magro Kennelly, M3854 Emma Magro Kennelly. M5306 Siena Gallia, M5306 Siena Gallia. Dawk huma 12 l-applikazzjoni oħra, issa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Numru 13 M4776 Asia Bonaci, 14 M4105 Giulia Grima, 15 M3710 Lea K. Catania, 16 M5577 Alena Mitzi, 17 M5345 Nina Magro, 18 M4587 Cheryl Kalleja, 19 M5772 Nora Sorrentino, 20 M5826 Aurora Zammit, 21 M5031 Sofia Mikallef, 22 M4324 Krista Grima, 23 M3854 Emma Magro Kennelly, 24 M5306 Siena Gallia. Nkomplu bitluħ tal-Polza dik li għandha n-numru M3777 Jasmine Rapa, M3777 Jasmine Rapa. M3635 May Vella, M3635 May Vella. M3500 Emma De Sousa Bonello, M3500 Emma De Sousa Bonello. M5442 Mattea De Guara, M5442 Mattea De Guara. M3492 Lea Mifsud, M3492 Lea Mifsud. M5470 Mia Vella, M5470 Mia Vella. M3138 Soleil Brincat Zaffarese, M3138 Soleil Zaffarese. Vella, M5056 Charlotte Pisani Vinzanic, M5056 Charlotte Pisani Vinzanic. M1809 Lea Darmanin, M1809 Lea Darmanin. M2102 Lenka Miljokovic Mikallef, M2102 Lenka Miljokovic Mikallef. M1791 Julia Borch. M5637 Christina Ellen Geiser, M5637 Christina Ellen Geiser. Daw kienu 12 il-Polza oħra, sta nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Numru 25 M3777 Jasmine Rapa,
26 M3635 May Vella, 27 M3500 Emma De Sousa Bonello, 28 M5442 Mattea De Guara, 29 M3492 Lea Mifsud, 30 M5470 Mia Vella, 31 M3138 Soleil Brincazza Farese, 32 M5056 Charlotte Pisani Vizanic, 33 M1809 Lea Abdarmanin, 34 M2102 Lenka Miljokovic Mikallef, 35 M1791 Julia Borch, 36 M5637 Kristina Ellen Geiser. Komplu bil-Polza, M3331 Noela Kallus, M3331 Noela Kallus, M3260 Jade Smith, M3260 Jade Smith, M1982 K Spiteri, M1982 K Spiteri, M3487 Jade Buzuttil, M3487 Jade Buzuttil, M1716 Martina Vella, M1716 Martina Vella, M3960 Emily Kate Bellizzi, M3960 Emily Kate Bellizzi għandha huwa japplika fl-ewwel sena primarja. M4162 Eliana Alexa, M4162 Eliana Alexa, M3375 Mireya Farrugia, M3375 Mireya Farrugia, M4256 Georgina Vella Briffa, M4256 Georgina Vella Briffa għandha oħta tapplika wkoll fit-tieni sena kindergarten. M5410 Anna Camilleri, M5410 Anna Camilleri, M3299 Ivy Kutajjar, M3299 Ivy Kutajjar, M4060 Amy Fenek Azzoppardi, M4060 Amy Fenek Azzoppardi. Dawk kienu 12 il-polza oħra, issa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Numru 37 M3331 Noela Kallus, 38 M3260 Jade Smith, 39 M1982 Kay Spiteri, 40 M3487 Jade Buzuttil, 41 M1716 Martina Vella, 42 M3960 Emily Kate Bellizzi, 43 M4162 Eliana Alexa, 44 M3375 Mireya Farrugia, 45 M4256 Georgina Vella Briffa, 46 M5410 Anna Camilleri, 47 M3299 Ivy Kutajjar, 48 M4060 Amy Fenek Azzoppardi. Komplu bitluħ tal-polza, M6029 Mia Joy Xwireb, M6029 Mia Joy Xwireb, M4949 Elise Galia, M4062 Emilia Rose Patch, M4062 Emilia Rose Patch, M5276 Emilia Duca, M5276 Emilia Duca għandha oħta tapplika wkoll fit-tieni sena kindergarten. M4686 Emily Young, M4686 Emily Young, M3661 Hailey Farrugia, M3661 Hailey Farrugia, M3957 Alicia Vella, M3957 Alicia Vella, M3910 Ellis Zammit, M3910 Ellis Zammit, M3907 Maria Grishti, M3907 Maria Grishti, M4610 Julia Grima, M4610 Julia Grima,
M4305 Julia Zara Hopkins, M4305 Julia Zara Hopkins, M3827 Georgia Emily Bruce, M3827 Georgia Emily Bruce. Dawk kienu 12 l-applikazzjoni oħra, issa ngħaddu biex nisimgħu dawn l-ismijiet u l-pożizzjoni li jinsabu fihom. Numru 49 M6029 Mia Joy Xwireb, 50 M4949 Elise Gallia, 51 M4062 Emilia Rose Patch, 52 M5276 Emilia Duca, 53 M4686 Emily Young, 54 M3661 Hailey Farrugia, 55 M3957 Alicia Vella, 56 M3910 Eliza Mead, 57 M3907 Maria Grishti, 58 M4610 Julia Grima, 59 M4305 Julia Zara Hopkins, 60 M3827 Georgia Emily Bruce. M1812 Kira Xikluna, M1812 Kira Xikluna, M4736 Lucia Bonnici, M4736 Lucia Bonnici, M3177 Anna Li Mikallef, M5308 Julia De Wild, M5308 Julia De Wild, M1713 Jade Borch Ungaro, M5109 LOD Attar De Giorgio, M509 LOD Attar De Giorgio, M3980 Celeste Vella, M3980 Celeste Vella, M4883 Samara Emily Bonello, M4883 Samara Emily Bonello, M3490 Lia Mallia, M3490 Lia Mallia, M4410 Martina Ajus, M4410 Martina Ajus, M3101 Lola Aria Falzon, M3101 Lola Aria Falzon, M4859 Lana Merċiqa, M4859 Lana Merċiqa. Daw kienu 12 l-applikazzjoni oħra, issa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Numru 61 M1812 Kira Xikluna, 62 M4736 Lucia Bonnici, 62 M3177 Anna Li Mikallef, 64 M5308 Julia De Wild, 65 M1713 Jade Borch Ungaro, 66 M5109 Elodie Attar De Giorgio, 67 M3980 Celeste Vella, 68 M4883 Samara Emily Bonello, 69 M3490 Lia Mallia, 70 M4410 Martina Ajus, 71 M3101 Lola Arja Falzon, 72 M4859 Lana Merċiqa. Komplu bitluħ tal-Polza, M2008 Bet Mifsud Bonnici, M2008 Bet Mifsud Bonnici, M3948 Lucia Elena Farrugia, M3948 Lucia Elena Farrugia, M4521 Anna Kirkop, M4521 Anna Kirkop, M4524 Anna Vella, M4524 Anna Vella, M5124 Krista N. Mikallef, M5124 Krista N. Mikallef, M4345 Raquel Abela Cavallaro, M4345 Raquel Abela Cavallaro, M3843 Cristina De Gabriele, M3843 Cristina De Gabriele,
M5612 Solejn Spiteri, M5612 Solejn Spiteri, M4565 Faith Galdes, M4565 Faith Galdes, M5683 Eliza Farrugia, M5683 Eliza Farrugia, M5380 Martina Anna Grek, M5380 Martina Anna Grek, M4651 Michela Bonanno, M4651 Michela Bonanno. Dawk kienu 12 l-applikazzjoni oħra, issa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Numru 73 M2008 Beth Mifsud Bonnici, 74 M3948 Lucia Elena Farrugia, 75 M4521 Anna Kirkop, 76 M4524 Anna Vella, 77 M5124 Krista N. Mikallef, 78 M4345 Raquel Abela Cavallaro, 79 M3843 Cristina De Gabriele, 80 M5612 Solejn Spiteri, 81 M4565 Faith Galdes, 82 M5683 Eliza Farrugia, 83 M5380 Martina Engrek, 84 M4651 Michela Bonanno. M1676 Cloda Cortis, M1676 Cloda Cortis, M5319 Laura Zara, M5319 Laura Zara, Laura. M3808 K Galia Vella, M3808 K Galia Vella, M3510 Kaylee Abela, M3510 Kaylee Abela, M4873 Josephine Caruana, M4873 Josephine Caruana, M4298 Hailey Zerafa, M4298 Hailey Zerafa, M4336 Zara Stella Galia, M4336 Zara Stella Galia, M3711 Amy Bondin, M3711 Amy Bondin, M5397 Lisa Marie Camilleri, M5397 Lisa Marie Camilleri, M4721 Zvea Caruana, M4721 Zvea Caruana, M4786 Valentina De Guara, M4786 Valentina De Guara, M5688 Rea Cardona Sacco, M5688 Rea Cardona Sacco. Dawk kienu 12 l-applikazzjoni oħra, issa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Numru 85 M1676 Cloda Cortis, 86 M5319 Laura Zara, 87 M3808 K Galia Vella, 88 M3510 Kaylee Abela, 89 M4873 Josephine Caruana, 90 M4298 Hailey Zerafa, 91 M4336 Zara Stella Galia, 92 M3711 Amy Bondin, 93 M5397 Lisa Marie Camilleri, 94 M4721 Zvea Caruana, 95 M4786 Valentina De Guara, 96 M5688 Rea Cardona Sacco. Nkomplu bitluħ tal-Polza, M4395 Anna Vella Sejkel, M4395 Anna Vella Sejkel, M1688 Giulia Abela, M1688 Giulia Abela, M3383 Zoe Polucino, M3383 Zoe Polucino,
M3142 Rajella Bonnici, M3142 Rajella Bonnici għanda oħta tapplika wkoll fl-ewwel sena kindergarten. M3535 Marta Camilleri, M3535 Marta Camilleri. M5088 Nicole Merċiqa, M5088 Nicole Merċiqa. M4925 Emma Darmanin, M4925 Emma Darmanin. M3174 Lucia Kuxkiri, M3174 Lucia Kuxkiri. M4996 Elise Buzuttil, M4996 Elise Buzuttil. M4157 Tate Known Estate, M4157 Mia Tate. M5181 Elinor Mintoff, M5181 Elinor Mintoff. M4372 Ella Vella, M4372 Ella Vella. Daw kienu 12 il-polza oħra, issa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Numru 97 M4395 Anna Vella Sejkel, 98 M1688 Giulia Bela, 99 M3383 Zoe Pulicino, 100 M3142 Rajella Bonnici, 101 M3535 Marta Camilleri, 102 M5088 Nicole Merċiqa, 103 M4925 Emma Darmanin, 104 M3174 Lucia Kuxkiri, 105 M4996 Elise Buzuttil, 106 M4157 Mia Tate Known Estate, 107 M5181 Elinor Mintoff, 108 M4372 Ella Vella. M3927 L Grek, M3927 L Grek. M4427 Lucia Pisani, M4427 Lucia Pisani. M5724 Arja Xiberras, M5724 Arja Xiberras għanda huwa japplika wkoll fl-ewwel sena kindergarten. M3878 Amy Nemecek Tanti, M3878 Amy Nemecek Tanti. M5464 Emma Jade Camilleri, M5464 Emma Jade Camilleri. M5274 Cara Elizabeth Malan, M5274 Cara Elizabeth Malan. M1914 Brianna Grek, M1914 Brianna Grek. M4516 Katrina Saliba, M4516 Katrina Saliba. M5798 Emma Tabone, M5798 Emma Tabone. Għanda oħta tapplika wkoll fl-ewwel sena kindergarten. M3846 Emma Sky Police, M3846 Emma Sky Police. M5417 Nina Aġus, M5417 Nina Aġus għanda oħta tapplika wkoll fit-tieni sena kindergarten. M5859 Maria Rita Aquilina. Dawk kienu 12 il-polza oħra, issa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Numru 109 M3927 El Grek, 110 M4427 Lucia Pisani, 111 M5724 Arja Xiberras, 112 M3878 Amy Nemecek Tanti, 113 M5464 Emma Jade Camilleri, 114 M5274 Cara Elizabeth Malan, 115 M1914 Brianna Grek, 116 M4516 Katrina Saliba,
117 M5798 Emma Tabone, 118 M3846 Emma Sky Police, 119 M5417 Nina Aġus, 120 M5859 Maria Rita Aquilina. M4451 Kristina Buġeja Koster, M4451 Kristina Buġeja Koster. M4353 Sophie N. Bonello, M4353 Sophie N. Bonello. M4810 Angela Hope Samut, M4810 Angela Hope Samut. M4916 Joey Kauki, M4916 Joey Kauki. M5395 Eva Camilleri Kassar, M5395 Eva Camilleri Kassar. M4930 Jenny Ketkuti Taylor, M4930 Jenny Ketkuti Taylor. M5349 Samantha Casey Cadiz, M5349 Samantha Casey Cadiz. M3339 Alita Emma Briffa Rizzo, M3339 Alita Emma Briffa Rizzo. M4541 Mia Zammit Poli, M4541 Mia Zammit Poli. M4019 Mia Kutajjar, M4019 Mia Kutajjar. M3239 Nina Zammit, M3239 Nina Zammit. M3083 Mila Rose Camilleri, M3083 Mila Rose Camilleri. Daw kienu 12 il-polza oħra, sa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u f'liema pożizzjoni jinsabu. Numru 121 M4451 Kristina Buġeja Koster, 122 M4353 Sophie N. Bonello, 123 M4810 Angela Hope Sammu, 124 M4916 Joy Kauki, 125 M5395 Eva Camilleri Kassar, 126 M4930 Jenny Ketkuti Taylor, 127 M5349 Samantha Casey Cadiz, 128 M3339 Alita Emma Briffarizzo, 129 M4541 Mia Zammit Poli, 130 M4019 Mia Kutajjar, 131 M3239 Nina Zammit, 132 M3083 Mila Rose Camilleri. M4914 Valentina Brincat, M4914 Valentina Brincat. M5749 Joy May Mikallef, M5749 Joy May Mikallef. M3380 Charlotte Cremona, M3380 Charlotte Cremona. M3690 Sara Chantar, M3690 Sara Chantar, għandha oħta tapplika fil-reba sena primarja. M5626 Eliza Camilleri, M45626 Eliza Camilleri. M3411 Elena Stivala, M3411 Elena Stivala. M4739 Fejt Tabone, M4739 Fejt Tabone, għanda huwa kolet japplika fit-tini sena kindergarten. M3825 Ana Karwana, M3825 Ana Karwana. M5110 Nina Borch, M5110 Nina Borch. M5679 Eve Gauci, M5679 Eve Gauci. Oħta tapplika wkoll fir-reba sena primarja. M4104 Amy Kalleja,
M4104 Amy Kalleja. M5399 Martina Tanti. M5399 Martina Tanti. Dawk kienu 12 il-polza oħra, issa nerġgħu nisimgħu dawn l-ismijiet u l-pożizzjoni li jinsabu fihom. Numru 133 M4914 Valentina Brinkat. 134 M5749 Joy May Mikallef. 135 M3380 Charlotte Cremona. 136 M3690 Sera Chantar. 137 M5626 Elisa Camilleri. 138 M3411 Elena Stivala. 139 M4738 Fejta Bone. 140 M3825 Anna Caruana. 141 M5110 Nina Borch. 142 M5679 Eve Gauci. 143 M4104 Amy Kalleja. 144 M5399 Martina Tanti. M4889 Emma Patricia Joyce Morgan. M4889 Emma Patricia Joyce Morgan. M4928 Lucia Vella. M4928 Lucia Vella. M4691 Filippa May Attard. M4691 Filippa May Attard. M5642 Katrina Azzopardi. M5642 Katrina Azzopardi. M4085 Victoria Borg Vizanic. M4085 Victoria Borg Vizanic. M5745 Emily Kosola. M5745 Emily Kosla. M1465 Martina Farrugia. M1465 Martina Farrugia. M4167 Raquel Chappara. M4167 Raquel Chappara. M5737 Kate Falzon. Għanda huwa qed japplika fl-ewwel sena sekondarja. M3857 May Sejkel. M3857 May Sejkel. M3122 Ruby Fenek Karwana. M3122 Ruby Fenek Karwana. M4418 Zara Mallija. M4418 Zara Mallija għandha waħda tapplikaw kol fl-ewwel sena primarja. Issa nerġgħu nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Numru 145 M4889 Emma Patricia Joyce Morgan. 146 M4928 Lucia Vella. 147 M4691 Filippa May Attard. 148 M5642 Catherine Azzopardi. 149 M4085 Victoria Borg Vizanic. 150 M5745 Emily Kosla. 151 M1465 Martina Farrugia. 152 M4167 Raquel Chappara. 153 M5737 Kate Falzon. 154 M3857 May Sejkel. 155 M3122 Ruby Fenek Karwana. 156 M4418 Zara Mallija. Komplu bitluħ tal-Polza. M1663 Anna Xikluna Bonnici. M1663 Anna Xikluna Bonnici. M3803 Laila N. Abela. M3803 Laila N. Abela. M5720 Charlotte N. Gauci. M5720 Charlotte N. Gauci. M3403 Emily Marie Grima. M3403 Emily Marie Grima. M4114
Lexi Borch, M4114 Lexi Borch, għandha uħta tapplika fl-ewwel sena kindergarten. M4462 Charlie Rose Spiteri. M5903 Graziella Farrugia, M5903 Graziella Farrugia. M1902 Anna Sofia Gatt, M1902 Anna Sofia Gatt. M4435 Ela Chiatra Kassar, M4435 Ela Chiatra Kassar. M3362 Ella Riley, M3362 Ella Riley. M5430 Samer Mikallef, M5430 Samer Mikallef. M3200 Emma K. Dalli. Dawk kienu 12 il-polza oħra, issa nisimaw l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li jinsabu fija. Numru 157 M1663 Anna Xikluna Bonnici. 158 M3803 Laila N. Abela. 159 M5720 Charlotte N. Gauci. 160 M3403 Emily Marie Grima. 161 M4114 Lexi Borch. 162 M4462 Charlie Rose Spiteri. 163 M5903 Graziella Farrugia. 164 M1902 Anna Sofia Gatt. 165 M4435 Ella Chatra Kassar. 166 M3362 Ella Rigli. 167 M5430 Samer Mikallef. 168 M3200 Emma K. Dalli. M3748 Anna May Bonnici, M3748 Anna May Bonnici. M2000 Emma Xiberras, M2000 Emma Xiberras. M1963 Nora Borch, M1963 Nora Borch. M3870 Eliza Borch, M3870 Eliza Borch. M3965 Jade Yani, M3965 Jade Yani. M3494 Diana Alamango, M3494 Diana Alamango. M5114 Jael Attard Refalo, M5114 Jael Attard Refalo. M5042 Charlotte Kauki, M5042 Charlotte Kauki. M3941 Alicia Bonnici Bezzina, M3941 Alicia Bonnici Bezzina. M3800 Elena Formosa, M3800 Elena Formosa. M6009 Aurora Borch, M6009 Aurora Borch. M5976 N. Teresa Scheiber, M5976 N. Teresa Scheiber. M3940 Valentina Aquilina, M3940 Valentina Aquilina. Dawk kienu 12 il-polza oħra, issa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li jinsabu fija. Numru 169 M3748 Anna May Bonnici. 170 M2000 Emma Xiberras. 171 M1963 Nora Borch. 172 M3870 Eliza Borch. 173 M3965 Jade Yani. 174 M3494 Diana Alamango. 175
M5114 Jael Attar Trefalo, 176 M5042 Charlotte Kauki, 177 M3941 Elisha Bonnici Bezzina, 178 M3800 Elena Formosa, 179 M6009 Aurora Borg, 180 M3976 N Teresa Scheiber. M4239 Laura Azzopardi, M4239 Laura Azzopardi. M3056 Eloise Marie Pellegrini, M3056 Eloise Marie Pellegrini. M3164 Sara Gauci, M3164 Sara Gauci. M5725 Maya Barbara, M5725 Maya Barbara. M3391 Ella Grishti, M3391 Ella Grishti. M4558 Lana Chantar, M4558 Lana Chantar. M4267 Mia Farrugia, M4267 Mia Farrugia. M5978 Emma Rose Zammit, M5978 Emma Rose Zammit. M5740 Hailey N. Brinkat, M5740 Hailey N. Brinkat. M4803 Kimberly Mikallef, M4803 Kimberly Mikallef. M5239 Eve Azzopardi, M5239 Eve Azzopardi. M5585 Eliza Gauci, M5585 Eliza Gauci. Issa nerġaw nisimaw l-ismijiet ta' dawn it-tfal u naraw f'liema pożizzjoni jinsabu. Numru 181 M3940 Valentina Aquilina, 182 M4239 Laura Azzopardi, 183 M3056 Eloise Marie Pellegrini, 184 M3164 Sara Gauci, 185 M5725 Maya Barbara, 186 M3391 Ella Grishti, 187 M4558 Lana Chantar, 188 M4267 Mia Farrugia, 189 M5978 Emma Rosa Meat, 190 M5740 Hailey N. Brinkat, 191 M4803 Kimberly Mkallef, 192 M5239 Eve Azzopardi. Komplu bitluħ tal-Polza dik li għandha numru M4015 Eva Formosa, M4015 Eva Formosa għandha ħwat japplika fl-ewwel sena primarja. M5615 Aurora Bartolo, M5615 Aurora Bartolo. M3740 Charlotte Eve Watkinson, M3740 Charlotte Eve Watkinson. M5940 Pippa Marie Camilleri, M5940 Pippa Marie Camilleri. M5116 Lara Kauki, M5116 Lara Kauki. M5864 Kay Schembri, M5864 Kay Schembri. M3207 Ella Grek, M3207 Ella Grek. M5833 Emilia Muscat, M5833 Emilia Muscat. M5695 Kate Seguna, M5695 Kate Seguna.
M1499 Ella Grace Grima, M1499 Ella Grace Grima, M3929 Bea Muscat, M3929 Bea Muscat, M4647 Julie Huber, M4647 Julie Huber. Dawk kienu 12 il-polza oħra, issa nerġgħu nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Numru 193 M5585 Eliza Gauci, 194 M4015 Eva Formosa, 195 M5615 Aurora Bartolo, 196 M3740 Charlotte Eve Watkinson, 197 M5940 Pippa Marie Camilleri, 198 M5116 Lara Kauki, 199 M5864 Keish Kembri, 200 M3207 Ella Grek, 201 M5833 Emilia Muscat, 202 M5695 Kate Saguna, 203 M1499 Ella Grace Grima, 204 M3929 Beja Muscat. Nkomplu bitluħ tal-polza, dik li issa għandha numru M4229 Ana Ċantar, M4229 Ana Ċantar, M5067 Lea Bezzina, M5067 Lea Bezzina, M4150 Jody Lorraine Montebello, M4150 Jody Lorraine Montebello, M3414 Kate Amato, M3414 Kate Amato, M5927 Cristina Abela, M5927 Cristina Abela, M3591 Riley Bone, M3591 Riley Bone, M4531 Siena Attart, M4531 Siena Attart, M4280 Emma Marie Allul, M4280 Emma Marie Allul, M2099 Emma Grishti, M2099 Emma Grishti, M1987 Mari Vella, M1987 Mari Vella għandha oħta tapplika wkoll fl-ewwel sena primarja. M5381 Amelia Totungi, M5381 Amelia Totungi. Dik kienet l-aħħar polza li kellna għalikom dolodu, issa nisimgħu l-ismijiet ta' dawn it-tfal u l-pożizzjoni li jinsabu fiha. Numru 205 M4647 Julie Huber, 206 M4229 Anna Ċantar, 207 M5067 Lea Bezzina, 208 M4150 Jody Lorraine Montebello, 209 M3414 Kate Amato, 210 M5927 Cristina Abela, 211 M3591 Riley Bone, 212 M4531 Siena Attard, 213 M4280 Emma Marie Ellul, 214 M2099 Emma Grishti, 215 M1987 Marie Vella, 216 M5381 Amelia Tutungi. Wasalna fit-tmien il-polza tal-Għażla li bija determinajna min se jażel l-ewwel, it-tieni, it-tielet, eċċetera. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna. Nistidinkom biex tinaqdu magħna nhar it-tnejn mhux li ġej ma ta' wara d-29 ta' Mejju fl-4 ta' wara l-ofsinhar fejn se nagħmlu laqgħa apposta għalikom il-ġenituri fejn se tiltaqgħu mal-kapijiet tal-Iskejjel u anke terġgħu tiltaqgħu magħna l-kapijiet tal-Iskejjel jgħidulkom xi ħaġa dwar l-iskola tagħhom u aħna nispjegawkom kif se tagħmlu l-għażla tal-iskola għat-tifla tagħkom l-għada filgħodu. L-għażla tal-iskola ssir it-33 ta'
Mejju fid-9:30 ta' filgħodu dejjem issir online sewwa, dikinhar inċemplulkom u intom taduna l-għażla tagħkom. Aħna nibatulkom email minn hawn ftit ieħor tuna ftit taċ-ċans ftit tal-ġranet, nabatulkom email bil-dettalji kollha anke bin-numri tat-telefons li aħna sa nużaw u jekk ikun hemm bżonn li nikkorreġu jew nibdlu xi numru minn dawk it-numri tat-telefon kemm tinfurmawna. Għalkemm għada huwa s-sibt aħna nippruvaw li xorta sa għada intellaw ir-riżultat ta' din il-Polza sewwa biex kulħadd ikollu qudiemu il-lista tal-ismijiet u kif ġejtu wara xulxin. Il-recording ta' dina trasmissjoni wkoll disponibbli jkun fuq l-istess paġna tal-Iskejjel tal-Knisja fil-website tal-Iskejjel tal-Knisja ta' Malta tajjeb. Perhaps I should explain a bit in English as well. As from tomorrow we will try to publish the report with the results of today's ballot list so that you will know when you will make the choice for your child. We will meet online as a preparation for the choice of school exercise on Monday, 29th May at 4 p.m. We will send you an email with all the information. And the choice of school will be made on Tuesday, 30th May at 9:30 a.m. We will do it online, we will call you, and you will tell us what is the choice of school for your child. All I have to say now is thank you to my colleagues. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi hawnhekk li qegħdin fl-istudio miegħi u li jaħdmu dejjem fl-uffiċċju tal-Iskejjel tal-Knisja sewwa ta' Dħul. Għandna lil Damien Abela u l-Gejtu Farrugia li kienu tieħdu ħsieb l-urna, il-Missintja Kassar li kienet tieħdu ħsieb il-Polozz u taqralkom l-ismijiet u tmexxi dan l-uffiċċju. Ma' ġenba l-kollega tagħha Annaliz Vella, ma' ġenba Annaliz kellna wkoll il-Nutar Robert Aquilina li kienet jiffirma u jittimbra kull polza li aħna tellajna. U fuq il-kompjuter kellna l-Amelja Kallejja li kienet diġà qed tniżżel il-riżultat tal-polza fuq id-database biex aħna nsibuh lest hekk la nerġgħu lura lejn l-uffiċċji tagħna. Nirringrazzja wkoll il Diane Merċieqa li kienet qiegħda twieġeb it-telefonati tagħkom. Ringrazzja wkoll uffiċjali fil-Kurja tal-Arċisqof u fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija tal-għajnuna tagħhom u anke l-kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja tal-kollaborazzjoni tagħhom. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, nawguralkom u l-ġurnata tajba lil kulħadd.